Anya laki din! Orlando, sigamat gayam, anya tigatangab. Ha? Ay, kwa. Sana ka gumatang nana. Umutang ako ma. Aniya, bigbigat pa ilaang umutang ka manan. Di ka kadimananagan nana. Bayadak to mo. Nga pa man nga dakwartak. Ala, pangasiyo ko ma. Tapautangan na. Di tuyak ako matgatang kay. Sige, anya ti utang maya. Umutang ako. May ti talo at tubay to nana. Aniya, tubay to. Ay unay kan lando. Bigbigat pa ilaang. Ngam tubay tukit din ti umay mo utangan. Ina namay. Kasla dyan mo bayadan yo. Alan na. Yagyan tatubay tong ututangag. Oh. Ay na, Lando. Imbes amakan ti utangam. Taadamot isang put mo kininanang mo. Ngam saan mo tara? Ay una yun aya. Awanin ta dupe asa unana oh. Yagyo ki idayin tanay. Kasla na magaan mo tinday to karabukob ko. Dua lang aldaw sa anak-anak karaman ti arak na magamit ti. Anya? Ni, sika maganti masabat ko parilan daw. Bigbigat pa lang, nakainom ka manan. Ha? Wine, siya nga raw. Apay anya ti problema maya. Nusak ti masaba mau. Kanina niya kumano na kainumak. Nya nga ti bibiyang mau. Ay, awam maut. Ipagpagaklaan, sika maut. Nasayano kasta. Wala kanuwad na pari ko mau. Tano kwa, rugyantan nga dinanog no isaw. Oh. Ni, apa nga? Amaw, pari pandaw. Siyak, ti kauyungan dito lugar tayaw. Siyak lang, ti pagbubungan da kita adu at tao. Ngamain. Ha, makita may. Dakal, ti pamagay. Anya? Ken amaw, nuad da tao at anugay. Makaturog iti makabulan, oh. Ay, una yan, pare. Ay, puno ti bagbagak. Iso ano di mo kaya maturog ti makabulan. Di ka agkam-kamalay, ngagsao, kontra kanyak. Mawatam, ha? Anya? Kasta ti imbaga ni Lando kan kalakay? Wine, dakla pang panunutan na nakakasinubilang lang. Isuki din ti dinanog ko. Tiyan mo no siguro, kabutan ko. Gapot adakkel ti pamagina. Ay, sakit din ti butbut ngin na. Ala, bay amon. Talaga akas jay ti ugali na dayjay. Lastog na amin alastog. Kunamlan kabailan namin at tao dito lugar tayo. Sana bale, addan tula ta matumpungan na dayjay akatapat na. Saan nga amin nga aldaw kat kukwa na, tandaanam day talakay. Sa bagay, huwag matkid eh. Sabay lang kung matakas ta. Barang isonton ti pagnakman na. Napalalo unay ti kinalastog na kahit. Ala, uston. Umay kakit din, intay uji kusina. Mangantayon. Wan nana, kasta ka no ti imbaga na kinilakay ko, di na minsan nagsabat ta iji kalsada. Anya? Nalabos mo ti kasjay nga ugali ti anak yun, nana. Bagbagaan nyo kumamot. Ang mga numakatumpong to ti tao ana uyong pay ngam iso. Narigatan. Ala, bay am Gina, kasaritak taw ti anak ko. Wan nana, iti kasta, saan nga amin a tao kat kasjay ti aramiden na. Inton kwan, iso lang nga raw ti dinanog da. Ay na, pangaasim ka di anak ko. Saan kumaakas ta ti aramidem? Ngamen, ang mga nututupanda ka, narigaten. Ay na, sa anak ang mabutang nanang. Kitain niyo mamuna ito bagay. Nagdadakkal, oh. Siyak, ti kadakkalan iti pamagay dito lugar tayaw, oh. Anya? Iso masiguradaw, ng amin na tao. Mabutang na kanyak. Anya? Amo yun nanang, mapanak iti paskay. No damadanong ko agrupo iti lalakay nga ginaw. Arasas ko pa ilang nga, kagpapanaunan. Ngamay, mabutang na kanyak. Ay unay kanlan daw. Napalaluan ka manen, anak ko. Ay napudnaw, ti bagbaga nanang. Kamay sa, amaw na kiti tattao, ano adda danogay.
Ay, makaturog. Ay, iti makabulan. Wino nasurok pa. Iso asyak ti aray dito yung lugar tayaw. Oh, tandaan nyo dayta, nanang. Naglastog mo tanday jay alando. Nugas ta ti imbaga na kinilakay mo, Gina. Ay wan na. Uray sakot maasarakot. Nalabos a kinalastog. Ala, bayan tayo lata. Amin a kinalastog at napagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayjay a kinalastog? Ay na, sapay la kumata makatumpong to dayjay timang bitog kan kwa na. Tapno man agnakam amaming pinsan. Adan to, Gina. Adan to. Don't worry. Nasaya at nakita ka mutla ang landaw. Ha? Nanamar ka? Ay na, pangaasim ka day tabayadam dya inutang mo at alo at ubay to. Nabayag day jayon, 2 a bulan. Ni nanamay. Pangaasim, awan ti adu asao. Bayadam kumamot tada inayon ko nga igatang ko itilakaw. Anya kay mo tinayan, anak. Di kay makaururay, oh. Kasla kay mula di nga bayadam, may. Bayadak to kaday. Uray times 2 at ibayag ko. Aniya? Tasikapay ti adaganas na makaugat. Halaos taon, di kay sawasaw, oh. Ang mga nod na makangag. Di yo ibaga, di nakabutang, nana. Amin na tattao dito yung lugar tayaw. Agbutang na kanyak. Iso nga imposible, di kay agkayag-yag no sakti makaungay. Naglastog mo na jalan doon, no kasta timbaga na king ka. Uwan nga raud. Hey, di mo pala sinipat ti awanan bain, marwam. Adan tual daw na dayjay. Saan pa nga ita? Nagbastos a lalaki? Ay, Kunamlano ka ba ulan na amin at tao? dayta ka no ti sang kaibaga na iti kaadwan. Nga isula ka no ti kabuteng ti tattao ditaw. Gapo iti kinadakkel ti pamagina. Inton kwan? Isula nga raw ti binugbog na. Awan na talaga babay na dayjay nga anak ni Bitang. Payman. Siyak man, timang plano iti pagnakpan na. Aniya? Ne, apay, di ka kadipay mapan ijay laod italakay. Ha? Kato ita ti bispiras ti kasardaan ton kanlani. Ay, wala niya. Mapan kamot agparang nakababain. Sapay aggayam kayo kini Anton. Diyak sa mapanan bakit? Oh, taapay. Katawan mo't pakakumikumam ita. Wen, hanggang pampanunutek lang amin. Sigurado nga da nilan daw. Sigurado, nga isuman ti are-are. Saan nga iso ti makagapo tapno saan ka amapan? Sa bagay. Mala, mapanak nga raw. Ay na, nasaya tayo may kapandawng. Aywan tata, imbag nga raw tayo palagip ni bakit ka. Nalipatak nga itati bisperas ti kasarda pare anto. Wayne, ay pandawng, makitam ti makit-kita. Ha? Makitam nilandaw nakaturog ije sirok ti kayaw. Kasta unay ti barte na. Kasta ka di tata? Wayne, ngamen, ideal daw pa ilangin rugi na minom. Agpapaanawa ita ije salunan. Tunggal ada tukar, isaw ti ada iji tengah. Anya? Ada na panunot ko nga aramiden ta. Anya day tata? Hey, ikaten ti pagan anay nilandaw. Ikaten ti kaus na. Ha? Sana balay, sana makapuot na jay. Nga may, nalaos ti bartek na. Ikaten aben, awan iba kita. Heh, kita, man nagkurdi pa lang ti kinalastog na tataw. Wala niya tata. Uray siya akong timangikat iti kawas na. Sakbay nga agawid ta, tata. Sige. Ngem, alam ti kawas na. Di mo iba't bati iti abay na. Iti kasta, agawid nga 1 pulos kawas na. Apay nga, awang magkawas ka. Asino tinangaramid kanya kiti kastengay? Asino ka ta tinanglapos kin ko na? Tawanan ba na nangaramid kin ko iti kasta, paray? Dinabusan ta kamatay. Ay, nakababay mo tanyo.
Awan na pulos ti kawas kaw. Ay pangasiyaw, tagkidam kayaw. Tanay tumakdera. Ay puta kaw na daw. Una, nakababain ka na giti tao pare. Ibagada nga awan kawas dinalastog a tao. Ha? Apayan lang daw. Pulos mo't nga awan kawas mo na nakaw. Ay, inikadamot ti pagananay ko iya kasaran. Nanang. Ay, mamwak lang no sino tinangaramig kanyak ti kastoy. Talaga nga irisag ti rupa na. Anya, Ay, mababayin ako ni ti kastaunay nanang. Ay, sapay nagado ataw iya kasaran. Ado ti babalasa nga nakakita kanyak. anya. Ay, kastaunay, abartag ko nga may. Ngam no nausawa nak anamin pinsan. Gapo iti kastoy nga inarabid da. Ay, agsagana da kanyak no sino da. Anya. Kita ekmano niya ti maaramidan day jalan daw, no di pa ila nagpatingga ti lastog na. Wen nga ron tata, bareng ano iso ti pagnakman na, bareng maikat nan ti kinalastog na. Huwag nga ran, uray siya kay di magustuhan ti kinalastog na. No ti panagkunana kakabalan na amin na tao, ay, wrong. Kita antay tata, no adda pa'y rupa na nga agsubli inton bigat iti kasaran. Ay na, saanan nga agsubli day jay, amok ang mabainain. Ay, sapay la kumarod, takas tatata. Anya, kasta ti inaramid yu kinilando, lakay? Wen, linapusan may. Awan imbati mi akawas na. Iso ang nagawid, alam mo lamaw. Katkatawan, dagiti tattawa makakikita kan kwa na. Anya? Wen, ado, ti gumurgura iti ugali day jalan do. Iso pagkakatawan da, idi awan kawus na. Kastaw na iti pungtot na Sa bagay matkit di Barang iti dayta nga inaramid yu, kat masursuro na ti agbain iti pada na atao. Makapaalak ni Lando. Apag iso amapanak agpakan iti aso. Napalabas ko nga awan kawus na. Ay, kasta. Talyaw at talyaw no ada makakita kan kuana. Kasta ya. Wen, dinamag ko no asino tinang labos kan kuana. Nga magsasauak pay laang. Pinanawan na kaun. Kustula day jay nga inaramid na kan kwa na. Katuan, tapno agnakama. Anya ti amu tayaw. No isukit din ti pagpatinggaan ti kinalastog na. Day, lando anak kaw. Apayan, madlaw ko kat kasla di ka matrumrumwarang. Nanang? Kasla saan ka pa yun amapan makiin-inom kadagiti gagayimaw. Ay, yak kayatay nanang. Yak kayatay, ti mapan makiinom iti uri asino, dita. Anya, Ay, ang mga numauli man hindi kas iti inaramid da kanyak iti kasaran. Nga ilik ka, dadagiti pagan anay ikaw. Nagiti awanan bay na nangaramid anya. Iti ka ano man nanang. Ya ako naginom talaga. Kayat mo asawan. Dayjay lagayam ti makapasardang iti kinalastog maw anak kaw. Ha? Ay, nakababay man nanang. Kaslastan Anya. Ay, pagyamanak nga rod dagiti nangaramid kan ka iti kasta anak kaw. Ngamain, gapo iti dayta. Napanunot mo ti agbalbalay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.